martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata humbani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop ni uhur humben nami jolma pardosa. Doma ibereh kon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma anjaha manaron hahirion apa hadoyukon. Pala mati tarsilang laho makop-kop hanami anjaha mulak manggolu naik hunaguri atas laho mangapiti hanami. Marhitehon ni ay patut donamin hanami memakai idop ni uhurmuin laho pataridahkon holongmu benami bani goluh nami i duniaon. Ham Tuhan naibata Bapa nami, takas do iidah ham turus das hubagas uhur nami, ham do napatubukon hasitongan, hapitoran apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi gatido seng ihaholongi hanami ham marhitei nalang pataridakon holong humbani hasoman nami. Goluh nami seng romban humbani hasitongan, hapitoran apa hapasingan. Naido isuan hon ham ibagas diri nami. Ham Tuhan, rumah katakan ham nami, asih halolongi hanami hasoman nami doskon diri nami. Habe bani margoluhan nami hari-hari, gatido seng jumpa kami hunden nami. Gatido hanami margondong, marsubil osi marmapas di ukur dompak hasoman nami. Tuhan, tolong ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak anjaha parholong ni uhur huben nami. Doma ia tahon ham ase tetap hanami marhasa daun manggulu ibagas damai apa marsiha holongan. Hape gatido hanami manggulu apa marparmahenan naso ni harusukon ham. Itongah-tongah nami, itongah parsauran nami i dunia onpe, gatido hanami lang parduli hubani hasoman nami jolma. Hotop do hiranan hasoman na mangarapkon pambahenan na madear humben nami. Hurang sir-sir do hanami manjalo pardearan humbani hasoman. Hasabaron halayakon pakon lumbang ni uhur, gatido lang jupah ben nami. Hurang sir-sir mangarusi pikiran ni hasoman. Parsahap pakon pambayanan nami pe gatido paroh ringis ni hasoman. Tuhan, gatido mohon nami bakal bermitra pakon hasoman nami, palani dorasando rasa curiga ibagas rumah nami, dompak hasoman. Kurang sisir doa nami menguruti hasoman nama kapurangan. Kurang doa nami menombohon hasoman nami. Kurang ringkas doa nami mengapoin halak na ibagas usok ni patuhukon halak na ibagas kakalekon pakon pandulia. O Tuhan, kaino mahamban nami, martine hagaduh padosawan nami ng iwiwi. Tangar anjaha hapor saya hita mahatani na ibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibagas iya do dapot hita haluahon marhitei darohni. Aima hasasapan ni palanggaran domu bani habayakon idop ni uhurni na unjah berion ni bata ibagas hapentaran apa hauhuron. Ibagas holong ni naibata domma isasa paganup dosata halaniai pataridahkon hita ma tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Say sadama tongon hita na porsayain, janah marsi haholongan madomu hubani titahni. Mandoding hita humbani haleluya nomor 217,
bait sada tolu pakon opat. Tangar hitama hatani naibata natar surat bani pasalmen bindu 30 ayat sada dasku bani 10 tolu. Doding terima kasih halani maluah. Pasalmen doding pamokoton ni rumah panumbahan humbani si Daud. Siholdo patimbulonku ham Jehoba, ay hamdo namandok-dok ahu humbani iyanan nabagas, anjahaseng ipolopas ham marmegah-megah musuhku mangidah ahu. Ham Jehoba na bataku, hubamu do ahu dilo-dilo, jadi ipamalum ham do ahu. Ham Jehoba, domma ipanaik ham tonduihu hun nagori toruh, domma ipagolu ham use ahu, maluah humbani na manuruk tanoman. Dodingkon nasyam ma Jehoba, nasyam hinaholongani, puji ma gorani na passing in. Ay tokindo panombohon ni ringis ni, sadokah manggoluh do anggo idop ni uhurni. Bodari sogop pertangison, patarni masa parolop-olopan. Tapi anggo ahu sanggah sonang anggo huhatahon, seng anjay tergopang ahu. Ham Jehoba, marhitei dear layak
refleksi kemitraan. Tuhan Yesus makasih holhon anjaha mamarentahkon ase haganup jolma terus menjaga hasadaon in ibagas goluhta. Aido tonggoni nini au ma ibagas sidea anjaha ham ibagas au ase gok dear ni hasadaon ni sidea. Gabe ibotoh dunia on hamdo namar suru au anjahana holong do uhurmu bani sidea. Songon holong ni uhurmu baku. Ondos-ondos doon ase ihagulokon hita hina porluni hasadaon ai. Mandalankon harosuh ni neibata, bodo ihorjaon hita marhitei kemitraan pakon halak nalegan. Hubani hasoman Kristen, AGP hubani hasoman namar beda suku, bangsa, budaya, adat, bahasa, hasomalon, status sosial, AGP agama. Lang adong jolma naboi makurjahon ganup sahalaksi. Bani ganup rumang ni guluon iyo pahaporluhon hita do hasomalon laho saling mangisi apa saling marsi urupan. Kemitraan ibagas kuriain marbikas dohomaai bani hina porluni keteraturan pakon kerjasama ibagas pangidangion perlu ihaguluhkon hita selaku pelayan i tongah-tongah ni kuriain marsadani uhur bani horjain janah mandalan kunsi domu hubani tanggung jawab ni bei. Maningon aku honon tado bahasa hatotorsani pardalani GKPS naslain doka lang hasirangan humbani dukungan ni mitra-mitra ni GKPS. Lambin pataridah kon hita mahoma tongon kemitraan in bani haganup pardalanan ni goluhta. Hita haganupan, doma buei idaihon hita buah ni kemitraan in. Terus mahita pataridahkon hasadaon ibagas holong hubani haganup jolma. Ai Kristus do uluta marsuruh hita ase sada haganup. Salam kemitraan mabata. Marsi salaman mahita hatahon hita mahubani hasomanta. Hamdo mitraku, au mitramu. Marsiha holongan mahita. Terima kasih. Marmitra dotongan hita haganupan teneh. Nasombuh kenabaya dos doin bani Tuhan, lang ongga iliwoy hita, isarihon dotong-tong hita, manduding hita humbani haleluya nomor 446, bait sada pakon 2.
masukan tama panorang sakramen pandidion napasing. Halaniai naotang manasyam nasihol padidihon ase roh hulobeon mandoding mahita. Mandoding hita humbani haleluya nomor 94 bait sada pakon 2. Tahun Tuhan Yesus dohoma na porsaya tardidi dapotan haluahon tapi na soporsaya hona uhumdo. Asetona hapa paretan Tuhan Yesus dona di dalam kononta bani panorang on aina tardidi bagas goran ni Yesus
dakdanakon hubani daibata pakon mandalankon pengakuan nasiam ai bulat ni uhur nasiam do ase namar padan nasiam sonari pakon naibata i lobe-lobe ni kuriaon sai bujur manasiam mandalankon ai anggo sonai lidi hitam madakdanak ton maronjolan hubani nahina porsaon tain Elistepa Iselle Naomi Simanjunta Udidi Mahambu Bagas Gorani Naibata Bapa pakon anakni Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasi saiki parorok Tuhan Naibata Mahambu Badi Parmasuk Monari Hubagas Sarajoni Rosi Sadokahni Dokahni Amin. Mandoring Mahita. Mandoring Usahita Humban Haleluya nomor 54 bait 5 pakon onom. Martonggo Mahita Ham Tuhan Naibata Bapa nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami Domma yondoskon hanami dakdanakon hubamu Persaya doha nami Ijalo hamdo ia gabe anakmu Marhite pandidion napasingin Ase masuk ia hubagas kuriamu Anjaha gabe pagori namang goluh ia itanohon Janah panean bani hagoluhan sisa dokahni Papasing janah pasu-pasu hamma ia ase manggoluh Magodang anjaha matoras ibagas sa porseon hubamu Maidop mahurmu bani na matoras ni dakdanakon Pargogohi janah ajari hamma sedea manogu-nogu dakdanakon hubamu Ase rapsi dia persimada bani harajaonmu Amen. Hundul manasiam mandoring Mahita. Tenterani Yesus maju ma terus. Sai ajamon hita ma Yesus asemonang hita. Mandoring hita humbani haleluya nomor 326 bait 2. Sai tota
Sonari masuk mahita hubani acara khusus manaksihon video tonah pimpinan sinode GKPS diteruskan hubani Ting-Ting Kuria. Horas, salam ibagas goran ni Tuhata Yesus Kristus. Maronjolan hubani ayat tahunan GKPS 2025 natar surat bani 2 Petrus sada ayat 10. Halaniai nasyam sanina, lambin ringgas manasyam patotapkon pandiloon ni, apa pamilihon ni bani nasyam, ay anggoy horjahon nasyamin, sengra nasyam topas, ipadas hanami matonah bani minggu kemitraanon. Marhite minggu kemitraan, idilo do hita asel lamin pokut, pakon ringgas pataridakon pandiloon, pakon pamilihon ni Tuhan, nama pakorhon hubani hasoman, pakon hubani halak naligan. Hataridahan ni buah ay boy lamin talar apa idayhon boy halak marhite na bermitra hita pakon boy hasoman sa Korea sama Korea hubani gereja naligan lembaga mitra Indonesia pakon i luar negeri sonay huma agi marhite na bermitra pakon pamarentah pakon parugama naligan. Marhite minggu kemitraan tahun 2025 ipagol pa doho mahita asel lambin pabueihon hasoman nagabe mitra bani kuryata. Ipateridah kon hita doho ma semangat kemitraan marhite na terus membahin komunikasi na jenges bani haganup mitra ni GKPS nadong i Jerman, Australia, Amerika, Asia. Kemitraan lokal bani gereja nadong i Indonesia pakon kemitraan nadong ibahen bani lingkup sinode, distrik, resort, apa jemaat. Salah sada na terus idalan konhitan ay marhite dana Augustais na diuto maiduko mitra tanahun Jerman pakon horja diakunya na ibahen hita termasuk marhite panggalangon sadarion. Ibagas malas ni hormat terus dukung kita horja diakunya on selamin tarida matongon hasadaon pakon pangidanion na marbuah humbatta. Marhite minggu kemitraan tarida dohoma semangat riap marsi dukungan pakon marsi tonggoan bani haganu perkembangan pakon pandalakonokon bani misi ni gereja. Halaniai tetap mahoma tonggohon hita haganu mitra ni GKPS na i Jerman. Ibagas na mandopakon bagai ni perubahan i gereja pakon masyarakat ase tetap si dia mandalankan pagidangion ibagas nadiar. Ase marhite minggu kemitraan on. Ibagas malas nyuhur dalam kon hita semangat kemitraan. Marhite na bermitra pakon lembaga, gereja, apa pemerintah, laho padaraskon horja marhasadaon, marsaksi pakon mangidani. Horas. Salam may bata ganup. Selamat minggu kemitraan may bata ganup. Sunari masuk mahita hubani penegasan warta jemaat ibata sudarion minggu tanggal 4 Mei 2025. Nah perlubi pertonggoan pangapohon kuria siledong kondo pertonggoan pangapohon kuria Kubani tinading ni almarhum Situ Emeritus Merina Saragih. Aima sedarion minggu tanggal 4 Mei 2025 panorang ni siluk ibadah minggu siang tempat ni ilantai 2. Jadi dop salo seholi kebatiata langsung ma bani acara pangapohon. Napa dua hon.
pindah kuria. Mulai sedarion lang terdaftar be anggota keluarga Aima Bapak Elvin Darwin Sinaga, kepala keluarga, Inang Dahlia Purba, Nyombah Hanson Putra Pratama, Pakon William Bahagia Sinaga, sedia pindah hu GKPS Cipayung Resort Cililitan. Napa duahon? Mulai sedarion pindah mahoma keluarga Bapak Okben Sinaga, sedia pindah hu GKPS Cipayung Resort Cililitan. Nah berikut nih mulai sedarion terdaftar menjadi anggota jemaat ama keluarga Bapak Indra Warman Saragih, kepala keluarga, Inang Yosefa Anggriani Damanik, Pakon Nyombah Josiah dari El Saragih, asal jemaat Nisidia Aima GKPS Raya Kota, Resort Raya Kota. Alamat Nisidia Jalan Trikora nomor 14B, RT 4 RW 10, Halim Perdana Kusuma. Jadi masuk Nisidia pelayanan sektor Sada. Jadi Hubain Nasyam, anggota baru Boy Tongjong tempat asbi tandah kuria. Ya, selamat datang Ma, selamat bergabung Ma di GKPS Cililitan. Nah berikut nih bani majelis sermon hadumuan. Siledong kondo sermon hadumuan bani hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 tempat nih GKPS Lubang Buaya permasuk taima pukul 10 siang wib. Jadi huata hagenuk majelis aseroh mandihuti sermon i Lubang Buaya. Nah berikut nih wani kategorial. Bani seksi Inang. PA seksi Inang hari Rabu tetap penorangnya ema ipukah pukul 10 pitu wib yanan i lantai sada GKPS Cililitan teneh. Jadi Hubain Nasyam Inang Asirohman Nasyam bani PA seksi Inang bani hari Rabu on. Bani seksi nama Poso. Hubani nama Poso dong acara Aiman nama Poso Ghost to Curug volume 2. Jadi Hubani Nasyam aganup nama Poso. Asiman dihuti acara on Aiman nasil dongkon bani hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 berangkat pagi kumpul di BKN. Jadi berangkat jam 6 pagi teneh. Jadi Hubani Nasyam untuk pembayarannya Aima anggo masih pelajar atau lape dapat horja. Kontribusi ini Aima 70.000 tapi hubani na domah horja asedong subsidi teneh jadi pekerja Aima 110.000. Jadi Hubain Nasyam hagenup nang poso nami ase boyma ihubungi Aima sela demanik pakon Wandi Girsang. Nah berikut nih hubani nama poso masih pertonggon nama poso saresort Cililitan ya dongkon bani sedarion Minggu 4 Mei 2025 tempatnya GKPS Lubang Buaya. Termasuknya emang pukul 10.04 WIB sampai selesai. Dop salose holiai dong DPK kita Nasyam Aima olahraga futsal, badminton, pakon latihan persembahan pujian tenai koordinasi pakon pengurus. Nah berikut nih Hubain nama Poso himbauan nami godong kita Nasyam nama Poso nalape terdaftar atape domah dukah marmi kebaktian ikuriat tahun boido mendaftar melalui surat pernyataan surat pindahnya boleh menyusul. Jadi saya langsung dihubungi Nasyam Aima sekretaris nama Poso Melpa Turnip. Jana ipaingat homa bani Nasyam grup nama Poso tetap membayar iuran bulanan Aima 10.000 per bulan. Jadi boido langsung setahun Aima 120.000 langsung teneh. Nah berikut nih bani lansia Siledong kondo latihan kor gabungan lansia saresort Cililitan dalam rangka Paskah Lansia Distrik 7. Aima rencananya dongkon bani hari Sabtu tanggal
10 Mei 2025 ibuka pukul 30 tempat ni di lantai sada GKPS Cilitan. Jadi hubay na siyam hagenup lan siya ase mandihuti latihan kor. Nah berikut ni Aima bani hari Minggu tanggal 10 sada yadong kondo sidi malua tena ikuriat ton dong 24 halak. Jadi huway na siyam orang tua ase iserahkan ma formulir untuk sidi sebenarnya sadarion tapi ipemah nami pandita nokan mendok ketahon boy paling lambat hari Rabu. Jadi paling lambat hari Rabu domadas benami formulir nasihol sidi tene. Nah berikut nih hubani Pokja RTL. Jadi hubani nasiam nama poso asiboy marsirupan pakon Pokja RTL aima untuk kutong royong tene bani tanggal 10 Mei. Ngguboy opat ma pemuda pakon opat pemudi. Jadi kebersihan di gereja ton. Nah berikut nih hubani seksi bapak. Seksi bapak yadong kondo PA hari Kamis aima kunjungan ke rumah. Jadi untuk hari Kamison yadong kon i rumah nih keluarga situa Rinaldi jadi purba. Ubani hita hagelup bapa asirohma bani acara PA ontene. Nah berikutnya perpudi aima pertonggoan i sektor boy turis kita bani warta jemaat nadup iser pengurus sektor tapi pertegas kenami alamat nih. Sektor sada aima i rumah nih keluarga Inang Mahdina Simarmata. Jalan Kerja Bakti Sada, Gang Jambu, RT 3 RW 4 nomor 73, Kebonpala, Jakarta Timur. Sektor 2 aima i rumah nih keluarga Bapak Beni Sumbayak, Boru Girsang. Jadi bain i gerejon i lantai sada. Jadi bani sam sektor 2 alamat nih i lantai sada tene. Bani sektor 3 i rumah nih keluarga Inang Lesmina Boru Purba. Alamat nih aima Perumahan Bumi Nusantara Setu nomor 40 Ciledug, Bekasi, Jawa Barat. Sektor obat, bani sektor obat, tapi masuk bani warta jemaat, janah markoordinasi manasiam holi i grup sektor. Tene. Sektor 5. I rumah ni keluarga Bapak Julian di Saragih, Borsinaga, ibain i gerejon, aima i lantai 2. Sektor onom, i rumah ni keluarga Situa Tora Polpo Burba, Boru Sipayung, alamat ni ibain homai gerejon, aima i lantai 3. Jadi ase jaga hita kebersihan, bani acara pertongkonan itu nih. Jadi aima penegasan wartai bata minggon doar ipas pasutuan hita bani ganup ari martonggo mahita. Terima kasih sombah nami Tuhan halani pakakolongmu makasumanihan nami basina sa minggon Tuhan boy sehat-sehat nami bani sedarion Tuhan roh kanai terima kasih bamu i rumah mohon Tuhan nebatawa pa nami bagi Tuhan nehadapihan nami benda seminggon tapi halani pos ni hur nami Tuhan bamu boy doktor saha genupan in Tuhan nebatawa pa nami martong gumahan nami Tuhan hubani arinal roh saham matong makasumanihan nami Tuhan bani hagenup aktivitas nami setiap hari Tuhan nebatawa pa nami itonggun nami homa Tuhan hubani liumbah nami Tuhan naibani persikolahan ni si dia. Kolong hurmu Tuhan, berham hapis tarang bani si dia. Hama na membimbing si dia, menjaga si dia Tuhan bani persikolahan ni.
Sunai homa Tuhan, tonggon nami Tuhan, bani nyumbah nami nang mengikuti UTBK, doma tongon Tuhan ilaksanakan sidia, ujian Tuhan, tapi ondos mabamu Tuhan, ahape cita-cita ni nyumbah nami on Tuhan, holong mohormu Tuhan patuluh kam, bereham Tuhan ahana, ya rosukun nyumbah nami on sunai homa rosukun nyurmu, hamdu nambotoh, nyumbah nami on Tuhan. Tuhan na bata martunggo nami Tuhan hubani nyumbah nami nama poso. Bani sidia human na bagas perkuliahan holong hurmu Tuhan. Hasumani hamtong sidia. Seng tuguguh nami Tuhan menjaga sidia Tuhan tay persaiduhan nami hamdo menjaga sidia bani perkuliahan ni. Sunai huma hubani nyumbah nami Tuhan na lagi manori horja. Holong hurmu Tuhan patuluh kam. Anak buwi Tuhan atna sosok bani jurusan ni sidia. Hamdo nama boto Tuhan hanami berusaha Tuhan tapi hamdo nama Tuhan. Tuhan lebat tahu nami martongkum hanami Tuhan hubani nyumbah nami. Nadom mapatut Tuhan dapatan jodoh Tuhan. Tuhan mengelek na ibamu. Hamdo Tuhan na patuluhkon. Patuluhkan mahubani sidia Tuhan nasa iman. Asibutong sidia. Lebih bersyukur Tuhan hubamu. Bani harapan ni sidia nyumbah nami. Tuhan na bataw pa nami, sunay huma Tuhan itong kukanami Tuhan, hubanihan nami orang tua haganap. Parekonon nami Tuhan, ondos mabamu Tuhan. Hamlo na mambotoh na perluban nami Tuhan. Yakin persay doha nami Tuhan, bani guluh nami, ang gumarhasuman ham. Tuhan na bataw pa nami, bani sa derion huma, duma ilaksan akong Tuhan panlilyo na pasing Tuhan. Bani janji ni orang tua sudan, membuan nyombah dohor hubamu. Holong urmu Tuhan urupiham orang tua sunawa pertumbuhan ni lombahon. Asa seturut doh harosuh ni urmu. Tuhan na bataw pa nami tonggon nami huma Tuhan. Bani rencana ni kuriamu bani ari minggon tanggal 11. Sihol dia dongkon Tuhan ni kuriamuon. Ay masidi Tuhan malua Tuhan. Holong urmu Tuhan hubani liumbah namion. Sunai huma hubani orang tua Tuhan. Asal dengan hati yang tulus Tuhan. Sunai huma hubani lembah nemion padohor kon diri hubamu. Lumar saksi si dia Tuhan, lumar lajar Tuhan. Pos luhur nami Tuhan, hamdo na manjagay haganup. Nyumbah nami na lao si dion Tuhan. Tuhan na batawa pa nami, itong gununay huma hubani program-program ni kategorial Tuhan. Tuhan ibagas mingguon. Program ni kategori nami ondos bamu Tuhan. Saya hama na mangurupi pengurus sunah huma hagenup anggota Tuhan. Asibu mardalan hagenup program na dop ipersiapkan si dia. Sunah huma Tuhan martong kumahanami Tuhan hubamu. Hubani orang tua nami na lansia Tuhan. Na makin semangat Tuhan untuk memuji ham. Sihol si dia Tuhan latihan mempersiapkan pasca Tuhan. Holong urmu Tuhan jaga ham tong si dia. Suruh ham si dia Tuhan hagenup roh Tuhan bani acara ini. Ase makin malas ni si dia Tuhan sonahal tongon bagal ni holongmu bani si dia. Tuhan na bataw pa nami buhay pangindon nami Tuhan. Persay Tuhan nami botoh kamdo na perlu dan pas kubin nami bani guluh nami siap hari. Umatong ko nami Tuhan pares kenai mo ni bagas buray na mo Yesus Kristus nami. Amen. Paimay jalohita hatani Tuhan, na sebagai panotap hubata, mandoding hita humbani haleluya nomor 207, bait sada 2 pakon nitolu. Oh
damai ninay bata na mengatasi ganup hauhuron, in mamanramot kon uhur pakon pikiran nasyam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amen. Salom bata ganupan. Horas. Ambilan bata bani minggu kemitraan. Bani minggu Misericordias Domini. Pakon topik mingguan makaholongi janah mangirikon Yesus ibagas nasetia. Tersurat bani Yohanes bintu 20 sada ayat 15 das hubani ayat 10 siah. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Sonon ma ihatahon ijai. Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia membahin judul Ijalo Tuhan Yesus si Petrus mulak gabe susiane. Ase dop mangan sidea ihatahon Yesus mahuba di si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Holongan do hurmu baku ase halak on, nini mahubani ea Tuhan, iboto hamdo holong ni uhur hubamu, ya tan Yesus mahubani permahani ma anak ni biri-biriku. Ya tahun ma usip pa dua halihon bani ale Simon anak ni si Jonas. Holong do hurmu baku nini mahubani ea Tuhan iboto hamdo holong ni uhur hubamu. Jadi ya tahun mahubani parmahani ma biri-biriku. Dop ai iha tahun ma patolu halihon hubani ale Simon anak ni si Jonas. Holong dohur mubako, jadi pusok mahur ni si Petrus, halani patolu halihon ma ihatahon hubani, holong dohur mubako, jadi ihatahon ma. Haganup do ale Tuhan iboto ham do holong ni uhur hubamu. Dop ai hatahon Yesus mahubani parmahani ma biri-biriku. Natongon tumangdo na hatahon on bam sanggah posoho hodo manggonditi dirimu. Anjahala ho huja rosuh ni uhurmu. Tapi dop matua ho liho suduk kononmu ma tanganmu jadi gonditan ni halak nalegan maho. Anjaha buanon ni maho hubani naso harosuh ni uhurmu. Tapi hatahon pesonai ai lahu patugah kon parmatei ni do use. Lahu pasangap kon naibata jadi do iha tahon sonai nini ma hubani ihut kon ma aho. Salinari salombat taganupan. Mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Maka holongi janah mangirikut Yesus ibagas na satia. Bahat do bani goluhon lang satia. Tidak setia. Bani ganup halak termasuk bani iman kepercayaan. Aganup do ibotoh kita sonaha misionaris nahu Afrika ai kan
na menciptakan lagu I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Luar biasa setiani Bapak Inang. Ketika dalam penginjilan dipertaruhkan bani kepala suku pako suku Naijai, anggota tetap do mangirkon Yesus ko ipamate madak danak mon ini pamate tetap setia ia. Iulah kiuse anggota tetap do manaksihon Yesus pamate maparinangon mon ini kan mate kan. Tetap dia teguh setia no kanayai. Dup ko siya yan camusi ang gusto na ido pamati mapakokon ini. Tetap dia membahen lagu I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Ahadop ni nilai-nilai kesetiaan ni berbuah. Dop ni kepala suku pakon haganupan na ijay ay mangirikon Yesus. Artinya setia sampai akhir. SSA. Ang gumarambilan ni HKBP tor ikawah ko siya dubuhit ko gusto na niku kan. SSA, SSM niku kan. Setia sampai mati. Halani ay nilai-nilai kesetiaan itu tetap ibain hita. Napaduahon aido koreksi bani Simon Petrus. Kita tahu semua siapa Simon Petrus. Naungga Yesus makatahon Petra, batu karang yang teguh. Ai gabe onjolan idah kita no kanayai. Tapi torih kita, bani panorang sesudah dikatakan dia Petra, batu karang yang teguh, ijai dohomani nadong idah kita kan, sonaha Yesus pakon hasomani susian kasiannya idola atas dolokai. Iya lang pa huturuh kam Yesus ni kan ijom ba ibain lapo-lapo bamu, sada bani Elias, sada bani on ini kan. Tapi sonaha ni Yesus, kamu jangan menghalangi kerajaanku loh. Anjah tiga siya tahun, hai iblis. Bayang ko na siya, bodoy pake humane hita sibolis. Ipake sibolis ita gabialat ni. Lang hita sibolis, tayo pake sibolis. Bodoy humay ipake ba ni rumah tangga. Ipake istri, suami, anak gabe sibolis. Ketika tidak mengutamakan harosuh ni Tuhan. Sampai 3 hali isukun honhai. Ale Petrus anak ni si Jonas. Hubo toh do age ise bapamu. Hubo toh do ise ho. Tapi lang negatif ibu to ibe kita no kreda. Ngobrol na ligan. Taunya ku siapa bapakmu ini kan. Wah, langsung na yung mani. Negatif mai kan. Hubo toh do ise pungmu ini kan. Wah, langsung na. Tapi tor kita paraya do ni nang hukuman kan. Halo. Langsung naik. Tapi Yesus mengenal siapa Simon Petrus, sonaha ekstrim nih, sonaha hebat nih, sonaha gerakan cepat nih. Pakon nih bapane pe iboto. Artinya Tuhan itu maha tahu loh. Sonaha pe pandaimu bersandiwara pakon aja iboto Tuhan doai. Bahkan HP kebutuhanmu badi doding parinaon kan ibotoh Yesus ahana porlubamu ini kan dong doai kan ibotoh Yesus ahana porlubamu holi rumah terus kok kamay dah ya kita hinarkan Tuhan ta sonai mabadi goluhon Tuhan mengetahui halaniai ketika 3 hali nokananya isobut Simon anak Yohanes terima Indonesia. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Holong nai hatahoni Yesus, aima ya tahon bani hata asli biltai. Agapao, agape, mengasihi tanpa pamrih, tanpa balas no kanaya hiton dugati. Anggulang dong balas no kanaya ya luja dua ilang ini nggak salah gaya aduh pasti kulah kunaya Yesus naidan ini. Ay dugati kan diingat hiton no kanaya ayu hur haut dukurannya. Tapi torikam holongan dohurmu agapau agape
Tapi bani terjemahan balos ni si Petrus ai isobut kata fileo, filia, holong persaudaraan, holong persalinaon. Ibu to hamdo Tuhan ini kan. Tegasnya tahun permahani mah biri-biriku. Terjemahan dalegan, peliharalah domba-dombaku. Pelihara permahani ramotkon no kanayai. Ase tori hamge bani si basaon ai. Bagaimana Daud no kanayai mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku nini kan. Sonahaya setia ni mamarmahani ai. Parmahani ma biri-biriku. Siapa ko ninang, anggoy bayan jumatanganan no kanayai dala ko kita doai. Kan hay do, enggak usah jauh-jauh kita bicara. Ibayan hubani majelison. On jumatanganan muda nini, ikunjungi ham doai. Atap hita onda lobihahan no kanayai kan. Ongga duduk sonon protes. Jadi padita sota kan. Nah, halang garoh ke rumahku padita sot madu kahawijon ini kan. Ulu. Nah, ham ongga doh rohku mani padita. Kan aido. Maningus sonai do. On maninguroh ya rumahku ini kan. Enggak begitu kok. Apalagi dong maka tahun. Ai kan gaji do yang jain ini kan. Emangnya kita ini sanggup menggaji pendeta ya domai sades dua nukanayai. Sedih butuh kita perolehannya. Jangan hitung-hitung begitulah. Ya. Ahana boy ibahen ham hubani jog-jog ni Tuhan bani pembangunan gereja pakone jape. Lakukanlah. Permahani ma biri-biriku peliharalah nukanayai. Itu tugas tanggung jawab. Hubani hasoman situa, calon situa, pengurus seksi. Nah ibu to hamdo mamar bahani no kena idala ko kam doai. Torige, memang banyak kelebihan dan kelemahan kita. Pareksa na siyang fakta sejarah, mulai hun pematang siantar dasu kebanjahe. Kenapa berkembang yang lain? GKP semakin moru anggotane. Kita bisa koreksi, apalagi lau sinode bolon mataunon kan. Apakah itu dievaluasi? Nah hita pasal ai. Ang gunaboron kan begitu fanatik doh hita no kanayai. Ay lang pintakos doay martopap-topap ni kan. Ay kerja betel dua ni kan nay dua hata no kanayai. Halani IPG yau, wawasan kita jangan seperti katak di bawah tempurung lah. Anggo igerjina legan sonon. Lang roh ni ombahmu sahali hu sekolah minggu, torroh do no kadai guru sekolah minggu rumah. Nah, naboritan do gisela ain ini. Contoh ni dah, naboritan do ain ini kan. Torroh do guru sekolah minggu. Sadari lang roh, torih kam. Anggo isobut tanda petik jumatanganan no kanayai. Anggo lang taridah hu gereja atau hu partonggo no kanai. Ongga doroh kam. Itu pertanyaan bagi kita. Ay lang isukun holi magira da bapa inang. Nah hagi kapes do, hakay pedo, pentakosta do, betelo lang isukun ay ibaniyahay. Apakah kita melakukan yang Tuhan kehendaki atau tidak? Jahe dohasa. Lang dong simbol-simbol gereja holi jahe lang. Apa yang kita lakukan? Ya nah ibu mau pediton lang sayang gak nih. Aku sangat sayang ke GKPS lo. Sangat sayang. Ang godong nalegan roster pakone jape ay. Ang godong GKPS mengundang, saya tetap skala prioritas GKPS. Amin. Nasunay do humani. Setiap gereja punya kelebihan dan kelemahan. Jangan hanya lihat kelemahannya, mamarmahani no kanayai. Tapi lihat kelebihannya. Ijay do ase wawasan tano kanayai. Mindset kita, tidak hanya mindset tapi heart set. Uhur taano kanayai. Nah do ita mamarmahanan legan. Ilang horjak kuay paditan ni kan. Enggak begitu. Semua halak na do mangkat sidi tu kena langkot sidi. Itu merupakan tanggung jawab ni mamarmahani manisay. Marmahani lang pita maksud ni nok kanayay na siyang bapa pa koninang roh nok kanay manangarhatan ay bata lang pitahay. Lang pitah marambilan pa kunin songon hanabi imimbaron lang.
Dong do bani atas si malungun, nah do maisi say ham ay. Kanay do. Lang pala maholay kan, nah sehat do ham, bapa inang nini kanay do. Ay mamani, say ay pedo mawarmahani ay, tapi adakah itu? Anjaharong nga dudang proses baku, paditan ini. Aduh ma 30 tahun ni John marga 3 padita langong ga roh paditay hurumahku ini kan hurumahku ini kan ada juga begitu. I rumah sakit tau do ma 3 minggu ni lang roh yan ini kan. Tay malah suhurta hudidah. Halo. Upadita tahun kan terpodas roh kan lang benay John ya ida. Halo. Ngadong na buritat na jator cepak do ya kan. Nah do. Anggo padita tersunay hagarupan situa sama PMJ maning usunay do huma. Asa ulang no katahon ay horjani padita duanya lah enggak, jangan begitulah. Horjata rombang. Hata hubani Simon Petrus, hata homani hubata. Ase sadano kanai haholong ita. Jadi maka holong halang tidak hanya ibere ham duit langai. Tapi ketika hamam bere semangat hubani nok kanayai, ay domma. Ulang bani wea mo nok kanayai. Ursubil dom-dom latay dong lalapkan langsung ay. Ihu tandai du isi hobar kasama honin humanikan kan ngiri duai kan. Enggak begitulah. Kita punya kelebihan, kita punya kelemahan. Gereja punya kelebihan, punya kelemahan. Tapi mari kita saling memperbaiki yang satu dengan yang lain. Bilangan tolu nokanayai. Bilangan bani bibelta, bilangan na gati isobut, bilangan istimewa. Halanya itu gak diketok palu sidang aikan. Tak ini kan sah kan, ayo kan si tolu sadan ini pakonali kan bilangan tolu. Halanya ay ahadu artinya serius lo Yesus menanyakan Simon Petrus, holong do hurmu hubakku ini, atau holongan do hurmu hubakku daripada halak naliganon ini kan. Ibo toham do Tuhan sampai tolu hali, bahkan sonaha balos nih Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Roh parentah gembalakanlah domba-dombaku. Parmahani ma. Ilang kuboto sektor 3 do kanaya ina padi dihonon. Ya. Silakanlah ya. Nah, buru si marmata do. Ya serupa hita tene. Alo. Tapi lang nepotisme udah lang no kanaya kan. Ulang kalau siampe nih, seperti itu nih suruh kujon nak kanai suruh si kujon nih langsung naik kan. Tapi udah nggak sangka perita nak kanai, adong do saat nih dia berganti nak kanai ay. Tapi kalau dia berganti siampe ya sudahlah gitu ya. Lang pala mahuai. Ita nahinargan itu hanta. Halaniai anggoy sobo nak kanai ay. Parmahani sisay ham halak naligan. Apalagi sudah doon, mega doon nih halak dang, ulang tahun ya kan. Happy birthday, selamat ulang tahun Bapak Inang ini kan. Iya turbang gado ya. Apalagi si tua, anggoy HKBP Bapak. Ay si tua pe sungguh hebat do panghap ni si dia dah. Oh bani padi tapi sungguh lang segan nasyam kan. Lupa termujin ini kan, langsung naik. Mari saling menghargai yang satu dengan yang lain lah. Jadi aku tiwa tahu sonon, ulang tingginan arisan daripada horjai kuryain. Kalau gua arisan kan rado sonon, tolu halang roh lang be masuk kamdan ini, biar maya ke roh maya kan. Tapi yang gua gereja nuk kanaya 1 tahun lang roh lang nuk kumani na pagul pahon humani ipatur tumang kasonay, enggak begitulah. Asyong ada sonon komentar arisan tanda turut berduka cita by sinon iberma sekian ini kan, ibayan marjuta kan. Hakuria sadian ini kan, ima sa jagunana risal loon ini kan. Haporsyaon tahun na siyang bakon yang lang tingginan arisan. Tapi karya ni Tuhan taay, tori na siyam, ambilan taon kan doko si mate iya, bangkit pay manay ke surga, ijay do roh sukus-sukun on. Semua itu punya proses kehidupan. Halani hatahon sanggah posohon ini kan, boy do mandiri ho. Tapi yang kodong mama tua, dong makaterikatan bam nini. Asiulang humani hita nama tua kumani yang poso lalap kan langai. Usia tidak bisa dibohongi. Hita lansion bersyukurlah boy sampai lansia hita. Amin. Ay dulu halak langdas sampai lansia dah kan. Kita bersyukurlah.
Ngudas kita sampai lansia no kanayay. Halanya ipasukun iya. Dop ni kalimat terakhir sanggah muda sanggah poso dong keterikatan nene. Aha may hatahon ijay. Anggo ididah kita ipatugah ma ihutkon ma au. Mengikut Yesus. Keputusanku. Anggo do masunay malas mau hurta siyamba koninang. Mengikuti sedoham. Mengikut na bayak-bayak do. Mengikut nyombah do, naijado. Torih kita. Anjaha torih kamge, niombah pe boy do protes bamu. Anggolang suyo ba ni haros nurni. Itu bisa. Asya do gadi makatason kan. 10 anak bisa dirawat oleh papa dan mamanya. Kan itu. Tapi sada orang tua belum tentu no kana anak ni ay merawat bapak ni kan itu. Bahkan ang gubahator tani humanin guboy pudas manin bapon mama inangonahan ini kan ngiri dumate ini lumate. Aduh ini kan itunggu kumanin sudah sejarah. Soal kematian adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, no kana ima penginjil misionar na Afrika kan. Mati manak ni mati inak ni iya peno kana ilang mahuwa do masyarakat bay Tuhan. Halani diingat Apostol Paulus kan utung do hamatean baku ini kan. Tapi biar kita bani hamateon kan. Surga hasunangan ini kan. Hama parlobi ni. Ulang lobi bah ini kan. Apalagi dong pemahaman sonon kan. Anggo bujur-bujur hampodas do mati dah ini kan. Anggo ni galak mau ni galak melobi. Si apo ya kan. Ay butuh kam gak net 3 panorang nih. Ay butuh kam gak net 3. Ay kan sonon do ini bibilain ini. Halak ni persilang ko ni Yesus ay kan ini kan. Ay kan do ko si laho mati do ya baru mertobat ini kan. Doko si maturi baru bertobat langai butuh kamat 3 panorang nih. Ketika ada waktu itu, mari lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Khusus benar siam napa di hendak danak ya. Itu menarik namanya tadi itu ya. Ya. Sebut hammaloi Bapak isi dogoran nih nyombah tai no kanayai. Au, silakan namanya tadi. Panggilan sehari-hari? Isel. Oh, keren ya, Isel. Dear. Tapi nanti bani ketua sektor aja ipotokopi holi janji ni sedia aida. Ase ulang janji tinggal janji. On si manjutakan anak kokido hamoraon diau. Ido kan namang. Ido. Ulang na parpudio nau bahat salah pendidikan hudidah. Age 3 tahun 5 tahun no kana sesibdak dana kai bere handphone. Kuno siam kan. Halo, bapak asik dengan handphonenya, inang asik dengan handphonenya, asik ganupan dok nilang perhatian nyombah. 25 tahun pinok kana itu kita. Tapi sekali lagi ingat apa yang telah dijanjikan tadi bukan hanya di hadapan ratusan orang, tapi di hadapan Tuhan. Marjanji do siamna 2 no kana ai. Edo baru sargi si mata, jangan macam-macam ya. Edo mana? Enggak segiadat boy mai, tapi jual nih Tuhan silahkanlah. Pengakuan jangan hanya tinggal pengakuan, janji tidak hanya tinggal janji. Ulang songona bay do dingai, kau yang berjanji, kau yang mulai. Ijago na siam tini. Langsung hai, ada komitmen, ya. Anggo tahun kemitraan haita kasih dah kita no kanayai kan. Mari bermitra hamdo hasomanku, aw hasomanmu. Kan itu bermitra. Dan keberhasilan dalam dunia apapun ketika kita banyak mitra. Jangan batasi tanpa lintas sara suku agama ras antar golongan no kanayai. Mari kita bermitra dengan semua orang. Ulang ko ditandai hamdo siya no ini, alak ko tandai ibah nini kan. Tapi tandai do ni, tapi ay na jugalay do ay na terlambat tunggu gereja ini kan. Ulang na negatif ay hataan ni hubamu kan, nari positif. Manusia mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan. Ya ulang lepak na siam, harimau ini gading ini kan, gajah mati meninggalkan, ani ngun pakai do ay no kanay kan. Tapi turun na siam. On mabani goluhon, apa yang sudah kita torehkan ketika kita masih hidup. Ulang negatif, ulang no kanay hatani halak ko bata. Isobut goranta no kanay. Ay mada bujur duay, sisay duay bah nini. Wah. Ay kito sektor ay on time duay bah nini humani kan. Ulalap.
no kanayay. Halay marmahadiri tidak hanya no kanayay dalam bentuk ya ni berihita poda hiberi langsung ay. Manisay mo iweham iya itu merupakan mitra yang hebat no kanayay. Marhete mitra yang hebat ahape horjamu ahape rencana mo boy no kanayay. Agepe seginalegan Bapak Inang langku boto tak hurang bermitra tak faktor na jamay waktu calon DPD au no kanayay. Ilang lulus ko mani kalah besi komeng ten eh. Halo. Tapi lang palamungan. Tapi banyak pengalaman loh. Banyak pengalaman untuk hal itu. Bahat pengalaman marhitiay. Tapi bahat do mitra kuhinan kan itandai goran kan itandai tapi lak kumay pilih kan ya sudahlah. Halani dong nini wane piro nini kan. Yo kan lumajangin ay. Penditra pensiun humani tahun wane piro nini kan. Gak bisa begitu kok. Halani marilah ada hikmahnya. Falsafah Cina maka tahun setiap celaka, setiap masalah ada gunanya. Maning gusunay do tap najapi na roh bani guluton. Ada hikmahnya. Halanay iha tahun takasyata parmahani ma biri-biriku. Marilah bani kuryain hagan upanay. Mari saling mengingatkan yang satu dengan yang lain. Ulang nok kana itok kita pajago-jagon ho aulang mangan hambam kan. Yes, nasihati ma dirimu ulang sunay. Kitab Amsal mengatakan orang yang mau dinasehati itu menjadi orang bijak, orang pintar. Tapi orang bodoh ailang menghargai nasihat. Kategorinya jaham, orang bijak kata orang bodoh. Oh? Ya, nalang marsapai, nalang kutuh golongan jahibah. Ada itu. Marilah menjadi orang bijak, orang berhikmat no kanayay. Manisay halak na legal itu pekerjaan kita. Itu tugas hakiki gereja bersekutu bersaksi melayani. Haholongi sobo no kanaya ito dinasyamge. So nahado Jesus bani goluh on. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ini Yesus kan. Anjaha langsung ipraktek kedok gerakan hati ay. Ya holong duhur hubani aiban ini. Tapi yang go mar mobil ham no kanaya do maruhudan. Dong polisi CPI humani. Itutup kam kasamuay kan. Ija ada sunai bermitra naik kan. Baikon hamdo mabusutan udah nani no kanaya kan. Membere 2.000 5.000 pe bamulang ahai tay bani bahat mamanfaatnya ay. Masa enggak gitu ya. Torih nasyam geda. Marujung goluh ni paus. Bagi Indonesia merupakan luar biasa no kanaya kan. Kesederhanaan ni teladan ni naija no kanaya ay. Lang pita halak Katolik pakon Kristen menghargai menghormati dia, tapi seluruh dunia on menghargai menghormati dia. Aima keteladanan ai. Ada keteladanan seirama kata dengan aido. Wasiulak kuli olak kata ini kan NATO no action talk only. Sahab desa bahat bam tay praktek nilang ini kan langsung ai. Torinasyam ke. Bani akhir digoluh ni si Petruson. Torinasyam. Nah kesetiaan ini bermisi menginjili korban ia anjaha pertaruhan nyawa. Nahan ini anggo Yesus persilangkon ai si menjunjung ni atas tapi yang gua ulang dan ini hapit toruh ini kan masa aku sama dengan Yesus ini ai mat toruh ni uhur ni Bapak Inang kalau dia mati kepalanya guruku rabiku Tuhanku mati no kenai kepalanya dia persilangkon au ulukku hatoruh itu ni siapa lapi ahan ini iraya kan sombong nilang tanggung nggak ada begitulah apa yang disombongkan dalam hidup ini pangkatmu jabatanmu neja tading duga nupanin husan dia gohil sebekam piga milat no kanayay ay penasan jok kalay da sa humano kanayay selesai sudahlah jadi gati watang benaligan tidak ada kamu sombong bani halak na porsaya. Oh, songon bagus jabatan ni songon aha ni tulang lai. Oh, ini kan ang gulangay no kalisan ni sendiri pelang ikawakon. Enggak ada begitu. Halanyai menarik kambilanta bani minggu misericordias domini. Ahado artini misericordias domini torih kita ayal goran-goran ni minggu adong doa ya tahu sonon idop ni huri Jehovah do namanggo kita nohon. Kasih karunia hidup Jehovah demanggo kita nohon anggo ia paridop niuhur hamba ningum paridop niuhur
Kan itu ay masih kon Yesus karena setia sampai akhir. Ay praktek kon hamay. Ulang bekam jadi teladan no kanay langi no kanay dalakokam. Jadi sekali lagi kepada yang dibaptis ya, silakan nanti difotokopi apa janjimu itu. Tidak hanya di hadapan ratusan orang tapi di hadapan Tuhan. Setia sampai akhir. Coba kan amin kalau ulangi hanami anak koki doha moral dia. Untuk apa segala sesuatu angko anak lang berhasil. Marhitehon niai, hidup ini punya proses. Dalam proses itu bagaimana kita memaknai hidup ini, kita bermakna bagi orang lain apa yang sudah kita torehkan kepada orang lain. Ngodo masonai, torihna siam sobuk ramin kanayai, paus ai, dia menjadi teladan bagi dunia on. Bagi agama nalegan pe, sona hak keteladan nih. Lang nalang boy iya mar pesawat pribadi bisa. Orang nomor 1 di dunia bayang kona siam. Tapi dia tidak melakukan ini. Sipatu nih, baju nih, mobil nih sangka Indonesia. Lang pala bahati amar sahab, tapi dari kehidupannya orang tahu siapa dia. Anggosonai pemimpin di dunia, pemimpin bangsa negara on bahatan sahab do kan. Sahab tapi apa yang dilakukan untuk Indonesia kan? Orang hupa masuk na sembani dunia politik, lang. Kan bahatan sahab doai. Dok mau acara usul tahun, pahlawan kesiangan na salah kon kan. Ipersoalhon soal ijazah na jalalap kan, duma 3 kali kawan no kanaya kan. Tori kita. Ada apa? Kecemburuan halani aido bani halak simalungun. Ini agak tegas wa tahun no kanaya. Subil dom-dom late silahkan tinggalkan dan tanggalkan. Sudah ratusan tahun kita loh. Bagaimana kita berkompetisi dengan orang lain kalau masih begitu cara pikir kita? Kepo hita mangida hartani halak nalegan untuk apa? Iya, sudah markati mobilnya ibarat na korupsi dua ini kan lu jauh memikiri halak kan. Horjaon ham horjamu bapak inang. Aido hasa. Bani bahasa simbolung menarik watai. Ulang ijaziki nalang. Aido. Silakan, self koreksilah gitu ya. Dan dia sudah melakukan itu. Untuk mengikut aku iparnalang madiri ini iporsan masilang nih. Ada mengikut Yesus kan? Tapi belum ada penderitaan kita itu. Kalau dibandingkan dengan Yesus, bayangkan ham. Daroh nih nyawa nih pertaruhkan untuk kita. Masa kita kadang-kadang tidak sadar diri untuk hal lain. Apa yang kita lakukan untuk gereja? Saya itu sanggah pembangunan di Tikiai Cibubur itu kenami doai. Sanggah rencana bulan Juni atau Juli pas presiden mengerjai bahat sekian M kan. Tapi tahun bani sedia. Torina Syamge. Aktivis orang memberikan hati pikiran untuk gereja tidak akan pernah lebih miskin. Amin. Ya ulang nukonai aha nasyam dan ini GKP Cilitan saya lihat sudah mempraktekkan segala sesuatu. Halnya terus mempertahankan ham ai. Untuk mencapai keberhasilan ai gampang do, tapi bagaimana mempertahankan keberhasilan pakon kemenangan ai ijai do titik temune. Halani ai au nasyam. Mari kita lakukan fungsi kita masing-masing di dalam takut akan Tuhan bani sipar mahan bolon ai. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, doma ondos benami hataha goluhan nahumbamu. Ajari hamhanami Tuhan, laho tidak hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman-Mu. Pasu-pasuhan marbuahi bagas uhur pakon pikiran nami. Bani perongon martonggohan nami Tuhan, hubani jemaat-Mu naboritan jana sonari pemulihan. Bapak Faber Simarmata, Inang Adelina Sirait, Iwanari Tonang, Inang Sorta Silitonga, Situ Emeritus Doloksen Sitopu, Bapak Saud Sitompul, Situarisma Saragi. Pakon nalangi subut hanami ijon Tuhan, idah kami boto hamdo haganupan ai. Tuhan ase sanggah bani pemulihanon campur tangan ham, bere ham gogoh ase tetap berbuah haporsionnya agi sanggah pemulihan ia. Hubani keluarga na marawat memperhatihon nahina holongan nihur namion, bere ham semangat na tangguh. Tuhan martonggohan nami hubani hasoman nami nalansia, Situa Emeritus D.A. Purba, Situa Emeritus Mariani Sinaga. Tuhan beri ham tong semangat hubani sedia pakon hubani lansia nalegan P.
na hadir bani penerang on. Berham gogoh, berham semangat hubani sedia, ase tetap orang tua namion gabe teladan itongah-tongah ni kuriamu. Tuhan martonggo mani bani keluarga nalape dapotan tuah. Inpe huba mudus kanami Tuhan, ase tonggo panginduan ni sadokah nyon, boy ikabul honham. Tuhan, matonggo na bani pergulan bangsa pakon negara namion, hubamu hanami marondos. Ase marhite kuasa ni hatamu bani panorang on, tetap hanami mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tetap hanami makolongi halak nalegan. Tetap hanami peduli hubani halegan, lang pitah teori tapi bani praktek ni goluh nami. Aiboto hanami iman yang bertumbuh ketika dia melakukan apa yang dia imani. Iman yang in action. Tuhan, pasu-pasu matamuan baru buah ibaga suruh paku pikir nami. Ase mulak pehanami hum gerejon, tetap tonduimu mengajari hanami mempergogohi hanami. Ibagas Kristus Yesus jaloham tonggo pangindoan nami. Amin. Paima yonduskon hita galanganta tangar hita malobe hatne batana gewonjolan batalaho manggalang aimana tarsuat bani pesalmen 50 ayat 20 tolu galang kon mabagal ni uhuru bani bata anjah galari mabagah-bagahmu bani sitimbulan in sonari yonduskon hita ma galanganta.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata simada ganup natinoppa. Terima kasih mbamu halani totap ope iramot kon ham pergoluhan nami. Roh donuan hanami hulubimu mamboban diri nami, marhite galangan tanda malas nihur nami. Jalo hama galangan namion, bahen haporluan ni horja pangidangion ikuriamu. Pahap kon hama tong-tong ban nami, bagal ni panobusionmu marhite silang nagabe galangan si bagalan, bahen tobus nami. Ajari hama hanami asir hanami mambahen goluh nami. Gabe saksi bamu jana sibuan barita haluahon in ibagas gorani Yesus Kristus ipadas hanami tonggo nami. Amen bamu o Tuhan manombah awon. Ham Tuhan naibata, bere hama benami uhur nabayu, laho mangidangi ham. Pakai hama hanami laho padas kon holong hubani hasoman nami jolma. Tandani namarsanina hanami ibagas ham. Asemarhite hanami lambin talar hamulionmu i dunia on. Ham Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharus nurmu, inagori tongahon songone nagori atas. Bere hama banami sarion hagoluhan ari-ari, sasap kam dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanay bobay ham huparlajoan, paluah kamahanami humbani pangago. Misir manasiam baritahon, jana saksihon nasiam maambilan nama diarin, ijape nasiam marianan. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhanta naibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham. Isondang kon Tuhan naibata mau bohoi ni hubamu janah maidop mahur ni mangidaham. Idop pakon Tuhan naibata mau bohoi ni hubamu janah maidop mahur ni mangidaham. Amen.